Croeso nôl i Rhan 2, Uned 5, the second part of Unit 5, where we're now looking at using Kyle to talk about where we were born and where we were brought up, but this time looking at ni and nhw, us and them, and also fe and he, him and her. So a third person, second and third person. So again, os ydrychwch chi tudalen 38, ac ar y gwaelod, on the bottom, we'll start off with cawson ni or gethon ni ein geni, so we were born, and then we're using the seasons which we looked at in the first video. Felly, just ailadrodd, we'll just go through the repetition. It's there in the book for you. Felly, cawson ni ein geni yn y Gwanwyn. Gethon ni ein geni yn y Gwanwyn. Cawson ni ein geni yn yr haf. Gethon ni ein geni yn yr haf. So you have the standard form there, the cawson ni, and then the more spoken form, the gethon ni. And we'll do the same with nhw, using the examples in the book again. Felly, cawson nhw ei geni, they were born. Cawson nhw ei geni yn yr Hydre. Gethon nhw ei geni yn yr Hydre. Cawson nhw ei geni yn y Gaeaf. Gethon nhw ei geni yn y Gaeaf. And now, ar tudalen 39, we're going on to my father, him, and my mother, or her. So we start actually, we'll change that round. So we start with him. So cafodd e, or the more spoken form, gath e. So cafodd e ei eni yn ne Cymru. Watch out for the mutations there. So cafodd e ei eni yn ne Cymru. Gath e ei eni yn ne Cymru. Cafodd hi ei geni yn ne Lloegr. Gath hi ei geni yn ne Lloegr. Now, if you watch out there, so cafodd e ei eni, cafodd hi ei geni. There's little mutations there that you need to be aware of. Then if you substitute my father or my mother, then it's cafodd fy nhad ei eni. So my father was born. Cafodd fy nhad ei eni yn ne Cymru. So my father was born in South Wales. Cafodd fy nhad ei eni yn ne Cymru. Gath yn nhad ei eni yn ne Cymru. Cafodd fy mam ei geni yn ne Lloegr. Gath yn mam ei geni yn ne Lloegr. Just go through those once more, again using the standard and the spoken forms. I'll run through them in the order that they are in the book this time. Felly ailodroddwch os gwelwch yn dda. Cafodd fy nhad ei eni yn ne Cymru. Gath e ei eni yn ne Cymru. Cafodd fy mam ei geni yn ne Lloegr. Gath hi ei geni yn ne Lloegr.
then a few more questions here, and we're using the word canrif as well, which is century, and we'll look at those in turn. But we start with the questions. When was John born? When was he born? So pryd is the question, yeah? Pryd cafodd John ei eni? When was John born? Felly, if you just ailadroddwch os gwelwch yma. Pryd cafodd John ei eni? Pryd gath John ei eni? Pryd cafodd Rhan ei geni? Pryd gath Rhan ei geni? Or if you want to substitute the fe and the he then instead of name. Pryd cafodd e ei eni? Pryd gath e ei eni? Pryd cafodd hi ei geni? Pryd gath hi ei geni? And finally, in this part, we'll just look at the statement saying when, in which century he was born. So the translations are there in the book. So we'll just go through those again simply. Ailadroddwch, but it's just cafodd ei eni yn y ganrif diwethaf, last century, y ganrif yma, this century. So cafodd e, he was born, cafodd e ei eni yn y ganrif diwethaf. Felly, ar ôl fi ysgolch yma, cafodd e ei eni yn y ganrif ddiwethaf. Gath e ei eni yn y ganrif ddiwethaf. Cafodd e ei eni yn y ganrif yma. Gath e ei eni yn y ganrif yma. Cafodd hi ei geni yn y ganrif ddiwethaf. Gath hi ei geni yn y ganrif ddiwethaf. Cafodd hi ei geni yn y ganrif yma. Gath hi ei geni yn y ganrif yma. Now that's really all for this part of Unit 5. There are two small things that we need to do, but we'll do those in a separate video. Felly, gwelwch chi eto. Hwyl am y tro.